Omufumu w'Abataka bayita bamushanga n'abandi babiri aha ekereziya barikucuragura omuri Nyakabungo Rutete sub county omu district ya Kagadi. John Bosco Muchunguzi omushomesa wa Sion Zone omuri Mugarike Catholic Parish aho bakwatira abafumu aba nagira ngo bwanyima yo kumanyisibwa abantu abakwatwa ayimukiremu. Aho mwe yayirukira kubacweka ngo ibaba babuza ngo amanyire tugiraga ya kitabo cya visitors book kuza ori abaramaje bari kwijayo omukikaro babanzaga basayininga hati kuba yo visitors book sayininga bari bakoraki bayanga kuba babuze ibintu bibine nibwo oriya yanakoraki yanayiruka de nabo bari kubakwata deni babakwata twabasirimura parampora turi n'abataka kutwayika hagati Abataka bamara kukanya batandika kubatera mpi kubatera kiboko aho naho twaterera hosi wa Rutete isimu kutwatera hosi wa Rutete atugambira ngo tubine mafuta go kwisha omukiro. Edward Katusabe umuhaberebireho nagabo nagira ngo aba babire bine bintu bitari kucengeka. Narize kishamushaje nono asikari yaranye musa raga magale mbere zekengereze zikoze sistali nunji yajango turabaremo turamburi twarambura twamuza mutakana sozi twashara sozi botanja bashija bashatu bine ibintu bitakanje ngo bine baga bine nkoko bine n'ubundi buviravu ni mufunyika aho turabuza icyabareta mu kigaro mu kiro kandi bajanguje kushaba bagamba bagabeje kushaba kubishaka kushaba gucari kali akandi wange kimwaje mu kiro mutampo mangu ya umushija omwe nataga kutugambira ngo obayisenga takana kutugambira ngo mangu ngo bijire kupema nguje kumamani mangu mushikaro kijache kache kazi ya ndiwo mufariso gwanje umufariso yakumwabira kumara wiki yona mtaka manyira no mufumu andi kuyamara yaseti ngo mwana wanje bamukoma na hata mamuga ari kubona bona umufumu kubati cyajyaho cyari mu mishango ndi kubona bona ati nahuba nkunu bahita ndijo mufumu kazekerera ati kwijana kuzakureba nashanga enkombe nibiremwe yagurikire yagenda ndijo rihanu kazekorera hariho akanyakodote kari kwehindura hariho ibintu byona biri nkamenyo ibintu kirikanye mu cyeka cyonka cyangwa kibasi n'ibyamu bikorwaho abantu bakorashi bamumuramu ibyo mukubona ko mane sana ukorane sana mubona bari bizira kwa tatu sinzi kuko bakoze imyaka 3 bakata mu ngo Benoni byamugisha urumukuru w'entebe yo kubanza owa Nyakabungo village rubona parishi omugomborera ya Rutete agizirengo yisurwe abira atari mutaka we cyareki umuntu go wafa tinka mubonagaho tinka amanya nahayi polisi kwija yagezeho kuronde ndanga muntu ye titwagibona tinka murebagaho injumirira ibintu nk'ibi nareba aha abantu abacahinda kwikongeza ibintu bya muri nkokebi cyumva kandi n'abantu bashimira kwani batwahira amateka Bitor kurre byo kwerinda mu district ya Kagadi ririya no ruteraho ajumirire kikorwe iki kandi yarabura abo bona abarukwejumbiro mbikorwa nkebi ntujumirire kintu cyo kwita abantu kwiterende mbona umuntu kumwita ngo babari ngo mufumu mazimito ka government ntitujumira ecya kabiri omufumu we kine wabakozire kubi abena korebye arunda kasente ayeyiya konka kine muntu uba kugira ngo gwa karuga no kuyagira Ombero gwo mugenzi gwamazire kwaso bw'abanyabuzare ku mutwaro mu district ya Kamara arikuzaarwa gasha kwa Thomas tumwebaze.